Sank and Papa Fona or Faupana Jono, style Pemu was Gentle. Miss what you no be no sense. What your hijacking? Minim so no grow for minim Nanina, a dear before bay, and your dear son, your matter tiny na, and within a reabri, when Yamia back to me. What they say uncle phoning in a good form, but Pia will be a friend number 05 35 89 76 99. Mrs. Subim, a patcho baby. A 05 35 89 76 99. Number way and a fresh. What did you when you? That's why we know my food be na go fra asem we be si won emfa me ho me pa chaw yen kan fo ma mabunu se na de me nya dwuma anya de atwam eh springboard ne mastercard foundation adawro ma o se agri business wo fie ne odunum kopadu asenu mu a we yakwanya kase abem wanya dwuma ayi fa phone no na free 0308 255 775 na entimi emwa ye maami Elizabeth Faith prophetess ewebre na no wadi abona baso wo se fedro ne to tekrema sekeke sa opusa wani ade wa kire wo hunu ye eya na ntroye na tu abom usisi ya wo ya wapo ne wapo so wabeti ahwan ukotodwede ya daso na ya tonchen entehye wa awo mu hawo pressure ne diabetes die ya mami Elizabeth Faith also na Faith Homeopathic Clinic so tu ya de wanyi na tu ayem cross etu sasaboro tu suroku ya wahene makokoben 18 mu wa enkra so tu manteku junction takwadi anaji police station Bogoso American House 0244 583 859 0275 969 414 Mira Charles Boatin was the Express Group and one day koya bro chile and also danchenya any local hen we are domestic flight bia open asembusano fakoda Express Group open so kwagin tete wa bro che with ticket any holidays won hihye ukosua de nyina da Canada Australia New Zealand Germany any US ni nyina no UK ka ho 024 9000448 Express Group Tabita Kume so full alarm and then asam ketwa say prostate diabetes free screening liver oye mu hihye infections akunipa oba oba mu hihye oba ma ba mu hihye wo usisi mu dwa wo so otwa heba treatment ayo massage papa bi so full alignment hwa and Gramadina Firestone Food Bridge wa takwa di sunwan so ye gina mu 0202 347 647 Antipolina dear kakra America ne say ya na emprepi no oba ne be matena obi a wone botaye nti a wone be matena wo iti sa wone be makotena emfie mako nwotwe na sa wanya wo ho ade a na botaye a wode koye no na enya bia na enya botaye papa ko se emfie nwotwe de be nko a na be bade na si kwan se wantimi anya wo ho ade iti na motena kopim mere dodo se ana akosi breben Anyama bebre wo hono ma ya na matimi ya mfunso bebre Paulina obi a send message bi o see a friend no the Dina Ataha Pari also one guy no a very good guy nti ye be investigation ti say won wa betra na woody tra ye be to the to nti na me gusu America saro de America ebiem ne say atams ya na ema no ye wura sa na ema ni mu bia ebimu a ya na ye mfunso bebrebe minim say na eye wodo say na ye de minim sa menti ase say wo ne be ma pa betena mfie nwotwe wo kasa mu wo say na kasa ne tribe wo mu no ye say wo mo ne oba atena oba re bo akohoma na ne na onye wo ade na ate wo na bo akohoma ye den na ye mpena na say na ye awade ni nyina ate akoda be ma say de na kasa awudu ana awuni kana asem kire say nanka wo ho adwini bi sanka wo betimi aboa cause baby a mo sha brabo ase a mo dia bewie watimi asidai wo kanse waje store ama wo sa wo moto ne sa na man dia na ke say na brabo ankasa ye dai esi nani so ba wo ankasa no wa he da toto ne mayi o se no wo kasa mi say wakọ ha dan ne be ma ne wo ma na tim ye busa so ye nya no kura ye dan na wakọ ha dan ene be ma na tim wa bra nipa wo ne ne tie no
onim wo hwe eno na chi no asa afa ne phone eyi ka say 80 million which is 8,000 cedis wa bra wanya we na wa metena say wa chi mi tumu e na me wie na me san diska na ye de ma no eya nim guase ye ko say ye te he na me meti he entimi ko ba say se bi a me ne be ma te no obe bo me so obe bo mfode ye ya na emprepi no ya na ye ma no ya na ye ma ma no e fa ye san fofofo no sabe nyesa bro wo bo na me ka say ye o ba de na be ba se be ma wo nete oba betimi abo apa wo ho e wa abonten na je se wan ka say won tutu oni ema ya na say wonya oni ema bi ye na mom ne me ka say be ma no wo winsan be ma wa no sa de so no to atini turu mo awia de me ka kire ai ka say be ma no so ne say na sabe chance a wadidi mu epen watimi atam chance na beto abonte adwam mienu se nipa nyina hwe eti mpesa busa se obesa ko didi chance fufuro mu ana woni msa no edi abode ma o eti sa wote saa mesre me ma wote saa mo sesa na emo minu alizi de me ka che se ne eno ma na hwiagu ti kotena se na to obu ase na hyehye wa konfie nwotwe bibia mpie mu ama na emo mo sa ko de to so mienu a de awudi kan ya ne first one no hwe na hu se wonya sa de bi na emo madwapade abade de ye be hwe se nyame be ya adom na nyame be nam ye sof maame so na ye de ye betu yi sof maame me da ase ifo judge mpache wodi me de dwatro se so no busa se entoma ne paaye no na bibia nhye na Pachom timi musana so what say ho no ye andaka no e basa be man tabu no ano ya yedere is na o shanda skirt pant na sheme ko tete pant nim o tete pant nim Pachoma e da woni sada no so aboda ma o tete o pant nim ene so o tete o tomem ana na tomanka ho aweho me da se fa je aweho on se ekoba se ya on se oba no oye kakra be ma no so ye ba ye matie fo hu se be ma no oba tie se be ma no ya bonte na ya na tare ko be ma ya mum ye hye so me na me kakra se be ma ye pa ya yiri no mu no ye hye da nyom good sa aso me ke mu ordinance so nye sa na mum ye mum abonte no edidisine ya yiri no mu eti so bi test ba ye ne ya adwene be ma ne kase onye oye nanso de odeni jim woni nimdi e hyenefa mi gina bebi ba ko pe empa ho no se be ma ne ko e no ma na so no musa so obabu obabo abonte ka fabo ne dem na kan ho mpa e ye wo dia abonte ne se onye be ma papa wo se kusie wo pia wia ba ko se sun pia wia ana be ma so ntimi nko no musa emeto nse obaso edie na obaso be ye wo so be num sa obeto ache obaso epopo oba ne bedwane de oba oyi nyansani bia no obeto onkra obedwane jawo minyo ne kume wo bumi enti minyo ne kume awode yi wodi wiase nyina kura ekutawa eto bumi minna odemu ne kume na da kume ba na sekan tin se da na no be ko twa oba ya tipo che mi fine enti mima famu de eto otuo no enye fu so ma me because ohunu amane kane na no ohunu amane na oda da mu wona na se bo bi de mu a na Ebenezer se wa hwan ewuni ewi no me ba che otuwi wodwane wanwane ye mema so ye toda ye ha dwi kakra yesu ni ye man ye nya no ento mu di mpento agu adwene mu amukuya no ya adwe nya adwuma because ye nwene oba no mpena pakere kama siesie no ma menti no ntabio eno nti jiwo wo chefa na me nkomba bi me no ya adwene body po ade chedi po na wokọ na oba be sia 7 producer wotimi aburu kwa kapante ne shaka enye problem wotimi asa to tete pante nim okwa ne kumi wotimi tete pante nim na pante no di for fesi emoyo fesi cheji moyo pante ka be wi ana sekari pante atiti mu awaka ne pa se je akabe katade so kapatre katadia so no watetem ye ma de kra de part me eti niam bi e koso no na be ma no awuli so hwe ni ye ni on kasem ni ye wo de adwoada no be wo ko no fi en de be ma na ye dware no me da se bru ja ni da se na sampa se otimi etete sabi na we na suafu anana we yiso obi so asem Elizabeth ye woni wo ku pa wo tete wo drose no
Nenwi wo so ana na mayo aba mo mpe se be mo tweso yi jamana efu atia na ye be bushia na bushia madam ya no me nkoi e de ade na wayi so ana mi twawu na wayi so ana nefu me hwe wa won tampe wa hoyi ya no me ye nkoi mi na yetum no na wayi eno so ye de bebusa na sem wa ma wu eye ne bugu yase na wayi ana na winyi enche na afi na ehimoba na ehimoba ana lizi obe breki na ehimoba mo ana nefu na eye hone ho eye fu omumpe sebi mayo empe ye twesi kola mayo ayaba enye kola mema ne complain paase ya na etwetwe omube mana no udi wure mana etwetwe ehadwe ya mu shave na mu hunye sham all day you call ya ko computer so adwadi aba na ya beto aso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you caring? Reading. Asking. Bishop 75 Enterprise. Empempradie. Comadie. Empetia. FM. Sompa TV. Sompa Free Sompa FM and TV and market yapa Sompa dear sasi so and many Ajuma yes mini aketienti o someone sumyo abuna be ma wanya aketiapa ewa sasi so Ibiasim basum na wansum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye makete apo eni die ti sompa die e makete apa sompa die sasi so emeni die sompa FM sompa TV makete apo sompa die Ichimwa fidie netu sompa FM and TV Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio Sabra boi mudajini Dina cheo suna udie unya Nebema wenijie Aketiapa nso kamu Emma our PD neto sompa FM and TV why 3P garlic mixture enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne sawada sawano 3P garlic mixture ani 3P garlic mixture emma moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha nanu na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural hair for bi bidro bi omodi aba ye friend 3P garlic mixture na manfo tu omotu oguso no enya semketoa 3P garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3P a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma no fo ananse nkwada wo nya nyamfie dumienu
die agi adwadie nkratoɔ yi atum 3P garlic mixture yi wobenya bi wɔ mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak ɛwɔ 024-89-288-24 and 020-100-0021. Omade share ya mama kwa babiem Lizzie meja okwan why adwade be hwemonim why erade mfa nkodu asomdwe mboko mame why hwe ho yi no wano no edin awuni akoi self banal de anodin say yakwa emwa why ti adwada ebehia na ehu de ebeye abusuafo amo wabrochira ne Ghana nyina amo pesa mo boa yen ye di anniversary Sompa Nkomo di afe nyame adom ni nyame adoye ene momu wanti mafutuo nti ne yekoye nim kakra yi na yenko entumi hyefen ye personality part di aboa mayoa ama girl child education etimi akoso na bia next week yene excellency Hajia Samira na free baumia yene ne bekasa ofon so e wo show yi so na wonon da we anani girl child education ho wa kire nani so na wakasa yeguso ayeye sa enhihye ni nyina eti Ghana for club members ye homanim Amsterdam ekweje wa mekuma obapa Christy Black Ofi Kobroni miura ye hwomanim kwan soronko so sana London endie mudie eja samu na dwumadie ni ngiresimu na aso Mr. Mankwa Becky one Mike enra ne Mike no se ne ho mfa na ewrefo a nse na de bi awrade adom ho ye ene adofo a mo apom firi mu pema nkrankre nyamihyamu ena Maryland Virginia DC mu nyina makabo Abigail Damano nyamihyamu mo abia obi wo so pesa wo de be boa yen na akoda bai wanya sanitary pad bo edico school ma ne ngumasua kwanimu no we ye project kase ese wiase nyina ye de yahusom na ye boa abrochefo say YouTube no dem ti mu hwe show no na mo meboa yen sanitary pad wo de toyas na fabre yen oso wo kwa akasa wo de boa Sompa Nkomo ye de be ma wholesale price 7th March se Kristo ama ye bodwa trada ne ahyewrade animunyam na emayewa nso ye de mo de bedom ye pad no ama wo mo ama emayewa ngomasua atumi akọ nanim na menu mi show yi sa wo mpe no kora ntumi maha maka nyese wudi kan ba ye nti na bi wo ha wo betwa ntora na ye besoso so enra show na ye no Anastasia ene papa ni show no mama is a jump on me ada mache kura me na 8:30 mache pa ye 9 because I'm sorry nke ahomache abo me mpaye me ba afa awanti me dantem sabi mi ku ni kura mu ti me de me wura me fia bathroom me wie ya me bempa so enra me fu ye ni brenke when na afre me sei na ntoato aso we ko fire papa bi eno se enra no hwe program no ko edi ka bo abrochire na no person ka me boy no me di aba no me di kwa no edie na beba sa ko like 16 years to me ko fa obi e woni papa mpa so na di ekura asem no ka kira baiwa no sa ono de aba o se abaiwa no kra na be ka kira ni se me papa tukwan because a bear man pon yes one again be kwa akoda ko wetu aka chense me papa dem e ti abai one be ka so me papa ni ho ti yanko e to mo mienu no wo mo yankoda boni na no opesen ka me de aba no na me de bun enam se aba no ye mfa mo make sure ma dwen nkra na dwen si bibi so se sakola wo ye boni aso twen wo ho ene ye yi aba abo free school to mo pa sana ye mo mahunu se wodi bone a asotwe ewo ho na ada adwuma me yi so obi betumi kra e de obi ahyeda betra so odi aba ne bo no kro mabuni hwe na nya asem yanim bibia yani da ho pa ene ye adwuma no na we bi mu social media ne sa ena ba ye na esenka nya vetre o ya kala na kra no akola akofo obi e wo ne papa mpaso me metu baby kafo enwa ma mi ote me nyesa
Bible say a jimisem batabofra koma ho enti so aba wo se de wo kora ne ba no wono akora ne ho kakra ena obeku owuo mu kwan na ko foforo papa we no America no so hini ni ade a wo ye no ye de ye ni je ho ye ni abrutire fo de no kora ena wo de ye adwuma nam se Ghana fo de empe no kora o ka Ghana fo pe no kora nke no obi betu agira bonte aka se free SHS kora anye nyaw na betu obi be school fees amano Ghana fo se ye pe no kora ke betumi akasa enti tie mo amo hwe ye na mo tie ye no ye ni gye mo ho ye domo metu on me ye nipa me wo conscience me ya de na nya tumu sa de we de entwaye me ni se bedu asamba ye no me hu se me ko too far ti ade che ye na me apologize say ti oni pakro no nya de wo pe ene me yamam no kore ene ye de adwuma Ghana fo mpe no kore papa bi fra me wo se wote fitamu ho na nsama wo ka ye de difo muntie mu amutie ye no akwala no papa no de ne ba anya ne busuani a o ne maame nua kum na mu nsam adifo wo mu ka ye no security pa egom akwala no betra na ase no ne tirimu wo sum na one sa papa no agire nyame ne bedi wo masem omumi enu asem no me se anu anajo papa ne kasem so oyini ni ye de yetibro no so awo de koso bi yehu na me de we ye futu sa wo de wo ba e kwotena wo bi nchen a hwe ba bi crowd wo ba ne ko wo ti asante achim ha ya wo na wo yiri bomfa e na wo de wo ba ama wo yiri enua kum sa wo no ne ntena na kola aba wa ne papa ni mu wo mo da wan singiri wuru na ne yiri kra tumi tu kwan na wo mo da wan singiri wuru sa wo do me na me so me do no Ghana fo ye nyina ya semsebe ye mpa no kore etimi de me no kore ene be ya dwuma so we no edos won mpa no kore a obeti akoba bi foforo but no kore ne de ene be ya dwuma case number 2 Mary Boating Mary Bote asankregwa ene ne de asankonso ensam wo mu o we complainant accuse Victor Japan Japan eruso asankregwa asanko number 2 hey in court asankregwa memlanti eze munyina mate atomu yo Mary it is say bacho mishia ablanti hey ewurade ye na wo mishia ablanti bi wodi awomu ajano piwak bremu ansa na wahia ablanti no ipacho obewie say 19 ababa yankwe medase yamatiefo nyina emo bibia akwaba e de ba Sompa TV so na fei Sompa FM sede ukwada bia ye no ehia edi apomdemu enkomo no enenso eye ukwada dwumede na ekoso se ya na ye remu bretia bi ne no edi nkomo afa yapomden ho Piwak Natural ye ne di 3P garlic mixture abepmo ewo edwaso na edro we edro ya ba ne ye ka ho asem se ya mesrew se wunyi wafidie no emfri ha na obekoso atie ya so pem esanse ye metumfu trobi enwani eyesepa ene de brewo se wo hwe me wo Sompa TV number se no ene gu ho no fe Dr. Sia na ye no emmon nkomo na wutie mi so radio so amfa number ne ma na ye ni nkomo fe Doctor ofra emfa wo nsem nsie wo de ye ha wo bia efo apomden ho no papa mu e ka kire doctor ono so beboa a kire okwan a obefa so anom 3P garlic mixture na boa ama brebi apomden ho nsem no atumi akoyie e dia ma ye number ni ye Fred Dr. Sia na wono enkasa ye number ni ye 0248 92 8824 0248 92 8824 and then come on menu AD every Piwak Natural I did 3P garlic mixture abedja so no and na ye hwe asthma
ente shewa sɛde yadeɛ we an eku ni papa wɔ kurom ha no wanhwɛ wuhu asa yadeɛ na ne dia piepie no ɛne ɛta ka ho asɛm diabetes pressure ɛno a akoma yadeɛ diabetes eku nipa pressure eku nipa nanso asthma eku nipa papa ba wanhwɛ yi a asthma yade bɔne papa na besi nne no scientifically doctors kura nim die ntia enipa nya asthma because ye lungs no ya hrawa no ɛwɔ ne ho mefa ɛyɛ de ne fia kɔ hɔ efi ɛyɛ de na akɔ hɔ enti we kyerɛ sɛ ye nuane a ye die ensuo bi a ye nom niema bi a ye atwi kɔ ye mu no ye lungs ya hrawa no empe enti nya kɔ hɔ pɛ na ba bia mframa no wo home de wo twi kɔ mu de epie ba no etima ɛhɔ honho no ana ɛhɔ nya twa enti wo home a obete yaw e de bre ebebrɛw enti na so bi wɔ asthma na ɔhome a sɛ wote ne nkyempo a wote sɛ sound bi koso hi ɔmo bre o obi wɔ asthma ɔbre papa na yenua ba bi firi Ghana ha ɛkɔ abrochiri wo sɛ Ghana ye weather no so obo hu sɛ de abrochiri weather tie kakra gisa wo share conditioner mu ni ya bie na achilo sa na abrochiri tie na ye sister ne koduru ye no na ontumi kura because na o asthma enti awon sa ko ni mu no wonu a wontumi nna onu so wontumi nko adwuma eni abroche no koye dan asthma na kwachechire no ho no ma oxygen ade akosisi ne so no onyakro be sa Ghana ena ne nua bi ka che ne se 3p garlic mixture eye drama te se Ghana etu asthma say mamento bi mfa mane na hwe na ye nhwe osin hran kanya me se audio ni ya boa last year ye bossa was a doctor record me ne bo many pen hunu say 3p garlic mixture no e kakra bi na woto anum enso eye powerful was a doctor aduro ni ye powerful obisa doctor say aduro ndie na wom na doctor say eye nyame ama was a bo many pen hu was ye ne mitimi kwa adwuma ye mfa oxygen si mi subiem enti aduro ni de African market mewu ada ho 3p na no na me de ye madru medofo yeba ne ye ka ne se ya unhu wo de obi o se owo asthma ne si fom kopa aduro ni bito nom within se ashase den a sa atam ne ba ne ye de koto hospital de oxygen si so a koto bi manipa no na onnom ubedi ho adanse e de akire afoforo ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obede hu se wo o asthma no kwasem ana wanya asthma ana die mpo enetimi trigger no se obi awo ho no obu ho no a o asthma enso onima die a etimi kofa etwe no edeba ma me ncheche no mabie ni so obi ho no wodi kontomra bomu a na sum ene ne minim eye ne hene hwe ne yie asthma na ebo nkaye no se shase a shase you are allergic to that enti se wanya idi a ebe wakofa asthma de abrɛ tie ne yie obi di menkan a ya sensene no a saa na ye no obi tikam na emframa ni bowura no be some minute no wa shase e bowa enye no ma wa ade nje mo tikam do mo saa wa ni bi obi pra na emfuturo se carpet yes hai mo obi mepra so na emfuturo kakra bi enkonimu ana abonten emfuturo kakra bi enkonimu obebo wa the whole day but ye nyina yeti kumase fie emfuturo ho obi apra be mfie de wo omo wada enti we che se wo lungs no ana wo nipadua no wo ye allergic to saaniema no ti se wan hwe ama ho ban o tena ka mu ko long journey wan fa henki ankata wo hwene wan fa nose mask anhye wan jai kontomre nkwan na wodi ana wasum ene omine mu ye wo hene eye wo saa no a kwakofa asthma de abro afobon se enko wiase no na abetena wo so enko a enko afobi tika mu a ka bia betwam enwusie na epu ba no ye nyina tika anumu o obi ahomente but wo na sa wo homete chesa se wo pa bi de wuti awura eye asthma na ebo nkae no o lungs no problem e ba ho obi so wo hono mu a enye ka no kra na abetwam no anadwo se wodi nkatenkwan a obebo wa ma ade achi asthma na ebo nkae no obi bedi nkatenkwan na dwo 12 enye ne hwe ba wodi a sa na beyo obi betumi di anwamo anadwo no onna obebo wa saa anwamo keke yes
because of anwano ene mo no me lafo asthma ya de bone pa o de trigger ne de ba no e ya de hunu bi enso wan hwe yi a na de ko wom enti na 3p garlic mixture e wo ho di ka tua wano na num aduro ni bi etu ase a aduane apebia no obetumi edi your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaisa edro no eye 3p garlic mixture edro bia wonum bia no obetumi anum 3p e de aka ho de akwa de mo se hwiehwie ni nyina no wa hwia che but still asma na sintui pe 3p nenom ebeden wo hu se anadwi ebra meti wei me asma no aba asma ne ba attack ni hyase a de ye wonie obetumi awansi atoa so be 10 entwada ohome a ote se sound ewo home na wo home num etimi so wo mfe no mfe na ye wo ya anajo be bo wasa na awi a bere bia ewa no bo a entwada obenum nsuo obenum aduo bia entwada je so no atime a wo pe na wanya dura ebe suppress no ebe na kofom ansa na ejai se wanya duro na anom a ebetumi atena wo so be 3 hours na entwai be 3p garlic mixture nom na entu asma se emaw na wo so be dia danse e de akira foforo wa bo wa bia enkoda num 3p e bia asma ene pese yewo ebe jai amonya afa hodi ebe so wo bo onfe ne onfe ohwinimu na sabio so ne nsuo ebasa na dwo ntumi enna petripi nenom ebebo papa ye number ni e phrase see na doctor ene oni nkomo na me nche ba bia benya 3p garlic mixture ato number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 owa kuma si aboru akwale na keba Danny Heba, Chris K Heba, obenya 3p. Edro di ampene se obeto no wanom. Ena se wo ashaman so a fa woni kire Ekus Pharmacy. Accra, Kingswalk, Kosam ena Angel Heba, obenya bi ato ho. Little George ewo Tema Community 5. Takra de AA Mensa ewo ho. Gabson Pharmacy ewo Florida. Ena se odo ani so kire ho so a Albert Sam ewo ho. Okotemalia wo fa kwadwo ye bembe bi electromat ne wona okwa wo so pe 3p obeyi bi di amount wa afo enko mumuni away enterprise edure maka cha se de empe ene se obeto na wanom ma moya reso a eno nche se 3p emwawo ene asma ho nkomo ne ediye na emom o yare fufuro bi a fre doctor na kire no de enche se fre ne se yare bia ne se de be kire o se de obenum 3p all sade ya kire dada ennabi wo ho no meba be kire yade na aka no o all na wonum 3p a de a kire ne se udidi wi a enum nsuo udidi wi ya num 3p edi 5 minutes ya na wanom nsuo ebetu all na se number ni ye de nkomo twetwe no esi ye number no e 0248 wanu nsuo de na arbe no maduru no Ensio na yadro Nisha ensio aha your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 enya na wo asma bebre na be metiafrim mano enkotobi enum nyambo adasene enobesession obapa jemolete ayi anniversary no okay farmer doctor so me top pad ni bi mai na me shira no bi yo 3p no asenso de no garlic ne da to an ho e kokko hwe we pai mo bi fesu na kwa e me da wa chenchira 3p garlic mixture e ye ba ko pe obi so ai bibia ka ho awoboa wo ba hema Mary me wo Bible me wo Quran bodua shinap ni abibi focus ya de na ape Majampe Bible. Uko ya sorry. Kusiesi. Siesi. Hey, zao babia. So na shire. PJ. Ayame. Mary Bote. Mikra Bible. Sasa mo ame bekan. No krenko a. Mi nitro. Onyame boa me. Oda. Obapa, e de ne sie. Yes, any say, Michelle Branty be a friend Victor Japan. Nana Miss Juma or the home. Yeah, baby. If I say, be 2010. Okay.
no hu me na menene tenae anche na mbenyem ye na osimi ngoyi mu na msimi nyi nti o ma 157 Vango hospital ngoyi ma 157 1.5 that time ba chan nti me de to abe wedro ni wedro ayi wo mu fufu esi osisi a nti menyem ye na se na ho kire wo ho nya adwuma no so oyedi o ba me de me hu se etua ne mba chan etua ne ka wansi na etua ndua ne kada na menete ndi ma me na na se no o support eti nti me wo hada kro no buy say nini apanyini bleju I feel bleju buy say me kunu de ne ka so environment na obechina tum nti no ma ye na ahomache kura na obopu no ye nti me wodan wakra na me de koma rent na me disika na ma no de tua but so papa enkrani mba chan to aja odan mba chan to de kon haji sika ne buy betua ukunka mba chan hey nadia na eba suiga na emayi mutiri mu amire o wanya onye ho ade enso bacho aye me ho ade how do ye ho ade ayo mpodi esenye enti mo na yeti na mbewo ye na mkodi ma me mo no ni nyina echi na onye adwuma ba wo ma ase kakra de basa na eti ngakra di be ye MCS be 3 months na me de ye adwuma sele be ya menya sika me de ato aduane adi yo ndi ewo ma na afede ni nyonku bi fa na adwuma wo enchi sewum good adwuma kubi office o ma no ma na ye adwuma ukodi ho wie ya be 6 months oso hu baby amewo o ma me ma ho na mbise ya na mko hu baby o me wa nka hwe adechi no ja me kwan na 6 months no oba sanko mba chan no oba ho anu aba ho abe 1 month bia no aba abewo mkakra ma no ko asre yellow sa ti musa na msan be nyime second one tata no ayo ho ade ba shoda bi me wo second one na obe me ho ade jobe me ho ade ma he mu die frem na me ne yabo amadi nkomo na mesibo ama ese mai wanketu yi opebi o se da bi o hini me mpena me se da bi pe o se na me se yesi o se jai o hini yesi jai ni unya bi frem na we udi e bi ni frem emu ya mo de hey frem esi chire oh da bi yo to aso e wana ode be me ho ade nti o ye me ho ade wie no e o wana dakro me kra ne se me ba no ho o se mama me ma na msi yu mate me ma ndi afede be 3 months mi kun ma fi na mse me ko ye no no ne abaye bi wo ho se akutum bo punu ni ma wa bayo wa ho mba chan me bo punu na wa mie o hye ho ache yanze na obie dan na o me enko dan ni mo so me nwura dan ni etna abontin be 3 hours esenya do be me nwura dan ni de bawa no so hye ho baya no so hye chire no ma me nwura no so mu na baya no pie no san bo me ase onti no me baya no san ka me ye ni din me ma bo ndede se o de ba hye ho no san bo me no ba ma me ho be ka obo ni nyina so anfa o bag nso ansan fro kama ana dwene kura nso be sa me na di no ba che de bi ono bo me no ma ne bag so no bai no ja me mo ho no enti ade che no ko ma me mo se on ware me bi na ma me so obaye mba ho ade eni 1 year kura ko ja me ba ne dia na yesa wakofa ba ho no mdina ma o yesa o se de bi de chire no na ma me fe na m chire no no asa pa che o se nya hwe yen santna me yesa so te wo no de tete wo no sa na me sa benyim third one de benyim de to so 3 no sa tam na unya dwuma bia ba cho menyim na me ye dwuma na me ye provision ba me benyim third one na se na yare na me beja store no ti menyim eno ntu no se eno so mi go yi no go ja me no wale me bi na so asenya oba afoforo wo ho no aye fe no momi osane nete wanyi oba momi osane nete etikotu wanyi nsen mi go yi na onya na mse mezu nyi Victor Japan mi nyi sa nyi zani wo ne o hwen mane me wuwia o de ngo ja me na etete ho sa de no zo sa me ko ho sa ma no zo no so ni wan sidia o de ma me kom o ma me sika o nya me hwe ni nua panyini pa ho na ni pa no obo abo ame gakra ani eti na sika no obi pa that time de no ye adwuma me fa na se sia na nde na emu ye ba no o nhwe me o nya me hwe o mafie semo ya ye notorious 1 year na me hu me kunu obekuro ni mpa o mafie o nya me hwe ndini nua panyini na obo abo ame gakra ama me de wo ye wa me hwe me odidin mane na mse din e de mane de me de mti bi
Some word mamma too, but not the dear money. They didn't be to papa, and I'm the old dear so by say dinner the money then van to Acola. The Ava said dinner and to Acolan. Dear, no, some by say, some could jam me, no, my missus who could jam me and ban on me behind diamond, and I'm doing to cocorant to dynamon, on Gualan into Nahoma. And then the demand or some copper dine or sounds of cancer and Zantina, that I know a jam who 2 years. I'm son. Fabomocrat case in the baby tonight. Men Tom and Yama. And Moody said, eh, more dear. Bishop 75. Yeah, quack or pimping, room. Come on. I did share market. Dear, I could say you are community. Yamava Paddy, wedding rings, 2 and 9, and name in San Miko, near gold and silver. A free Bishop. Yes. And all their assets are gold and silver. And you go to some and also to be in I come. We promoting. Yes, I did one near them. I will share near my body splash in Yemen. If you boost a patch of robbers, waiting a phrase 598 585 TIME time. The patch of say malaria, fever pie, obi wa busumi bia o gina hospital malaria sadana no na wo benom time e ba me time HH ni de etu ensawa egu oba ne be ma tadua ho oba wa hifie enu ti de bia yenum kanea nyem egu o to nyina pro utonwa pro wa hemwa pro papa sisi wa kasa bo modern so be free wo no waje odie 0244 417 669 Kenjen isu papa akala sister no mo de no kama mi pa chaw se obo wi wo untini mosisie oni pedua ne nkoyi no Kenjen akala drink water potassium wom magnesium wom iron wom busuano ma blood circulation mo jani be die fusani we are see boy enche ne nipa we dehydrate no ensu a obenom ye Kenjen na obi a obo hwe dear hard burns Kenjen frenaje wo orders 024 144 9191 Obo Heba Adwato Adumenu and Medical Research Center Pato America Osi wabeti if you do what the kupemenda okoko omuye ayana sanu na yo titriti uwo mojabro so we need to do uwo etipaye denden onasa tata yana wani utifa ejikawo we adwuma kakra bia na wabre no man stroke achew diabetes nya wo hu yen ewo Kaswa official town Kumasi Adwato Adomenu enkransa adehye my off Ejura road preke powder you should kakra bi fa wo ka ho anopa sole ya guna se moja we pa oba wonyem eboa emafe moja ni na so eye kama emeni ma de da na kwen edemam bomodian se obefre doctor ewa home so na waboa 0249761508 Boris B and na papa pefi akokode eden ewie wei and the emre nyina obenya bi eye organic muzremi for na ekunu eye halal akokọ ne wakwa bia fa number isi ne hu behia wo debi open so a wo beko bata Bantama High Street as a Wase Market Santasi runabout Poku Trade Nedum Ezimo Top High Buedi eye 0544444453 Diamond Dr. Marina Yashuna Pacho Akwesibu ovarian fibroids awomu hawo yifiri ho sasabro osiesie cervical cancer eni nyema nyina da Parkinson disease ho wo so ayamukro composting ko mu yenkodan doctor eye Kumasi TUC Ben Santasi runabout and cry East Legon Yeni Legon University Sports Stadium ni di enhye eye 0241677506 sciatica 15 branches across Ghana. Kumasi now overseas or Boase Council and Crandomi Market. Techiman, Cransa, any Sunya, Miss only 5G. Yababua no be. Eddie, the Topo, the Jawa, Bebia, Dr. Silas Bia, no match. 0246270221. Mary.
And 2 years or Saba and I'm trying. Bashine. Yo. Nti me kunu panyine na oboabo me kakra no obeyare na obe free mu no mo se na yire na ekunu me de ho de minim ho asem nti aye ne ta ma so na yire no mama na mabi me na me ko obi koye ma se de se mi kosie mi kuna omo se me na me kunu nti eno wo so na ukunu ba chan adan a omo se mi tofugu ko ma me kunu no nti no sa tare na me to ma be ma no me de drogu mu na me de ma na ade ukunu e de be ni ba choye waseni eno emo di film ndi omo de me kwa inview we social omo ko budwa me ikudu o se ye ko concept no ba na dance e mra o se oni dance ni bi o de ne ba when the boss akwa edu no ba chobe mi kunu ni na busuafo mame e de ne hawa o de bai ba cho isi ade de ha me ame de bai ne se de ya wasisi ana so onware mi bium ma ye japade ba chan ye japade mu ye no we ye bi wa senku na bi wo kuma se anu pechi number 2 e dan ye sen asenku de na e abrosan eto aso 3 eni na 1 plot wow na 1 plot nso da ho na pechi number 2 nso e 2 plot be no blocks in the guso by no starting see ya toka ka no de ama na busuafo na fie we ma complete mba cha na busuafo wo omuti mba cha o wie December no eti wo te me rent dan me na mema na wade na agu no mba cha ba sa so asan ba san kamontra mba cha oba ade na wo mpe mba cha da bi si ade mi ko bi ya busuafo na ye no ma nti te say ade na wo pe sisi e dan no ajapade amene na ye no nche no mfa me de ma me na mo de ato nanim mba cha de ato nanim de na obeja ame no ye de to nanim ono ampo na kan say ono onimi ni ajapade bi ni ni apanyini na sorry say me kunu ni mi ni ajapade na e dan na ye busuafie bacha e dan e fie no na wasi ana bacha proto no kra me na mkoje do draw so nyina e dan esiwe bacha e na ni kuku nua na hura gina say busuafie ono oyere o ma te say dia na ope si e dan no ni ajapade de ai bia ka no me jemedie dan e fie no me je proto e bibia me jemedie yo hello yo Edaveto mamele na te say abu pauze so me we said your friend mama lady MC yeah hey any hour me go show bad me pa cho Victor any we di asem na etietia me pa cho yeah be me tuntuma ho fe au o pa cha we kama au Victor well you involve picture to ate eti me pa cho nyame ya doma Victor me pesa wo be kira asem bia mu ha edwada beba me akasem edwada nyame pa edwada nyam pa beba na wanyo oba akokọ fefe se Victor na onu hia ene edwada me show anim why o akeka me da si bebere Victor radin shira so waje me fresh kama bye bye Mary na say de oku ka say de so on hadwene on hadwene na oba akokọ so san ho red na so nye it's so red when is this ano school fees no it's so light to cry red yo ma Millicent o New York ma Millicent o hwe pa oni na na mankwatia ye cho manager ofori wana na yire wo UK ma same ono so say no ofie o me ye chia me Mr. Champion mumi entu ye be ifo na say ni Victor ma asem na ye state amai abaye my sister eba wa London ma ambre wa wo sene papa ese o mo ye ntafo ahwe ne sa wani ni awade de ye jani e bomu ni kirese enka be ko ya so no ese hinches bi wo mu enkofu bi so mu won chenchen ade na sese kura no sane be ma ni sitia ne hu ani ka o eni ba sa no so ne ka so ne so hwe kura obedi fo wasam kura ya sese kura bohwe ne ne ye pese ka kura bo se o na ke yanu yanka enu ntino ne me sane se senka ye ware dia na ebusuasem ne ade ne man so ya nka tie ne kakra na yenyi ye ni mfie ne ma bi so on be ma de sebesebi ebinom
wo mu ni sika wo mu so banko sika bo mu nsem so on so mo chese wo mu ye mema ena so de bushom sense bi kakra wo ni nsem so a ya na respect no ya na e wo ho no mo epa enti wo ye oba na ware wo fie na wa do to niam yi a ya na ye ntan empe wasem enti niam kan se awade ye nkora be mi ensa se nan ne wo mu de enka se nka gusa enti no wo hin ni wadaro masem wo so ba dwada yentimi kan sempi wo ba dwada no a na ye transia na ye hu ne be kan ma ba be na mi tu no se nka be ya nka wade mi tu ba so bie mu a e ba se ne se nka yesiesie ne be ye dia ka won si na so no kate nani na nka che se onya ma nka nanka won wa so onye na dwen se be ma no on trentin wo kwam se bia obeku no ebia obo no ebia se na ye neman ya wo kan dia ne so mutene se be ye dia me nka me se ade uku no ye family ma so opena busua no bebre ho ba sho no ye busua nko sa me ma no so ya na amawale na de kakra ya na de ne so na be ne de won so se busua ne hwe no na be ne de ene no ene me bi won mo a wo ye den ya na kwakwa bibi o eno nte so akoma entumi dia ene na obi so entumi nso na mo awaja ye ne nkwada de ya na ha adwen fi se ba bi a wo kro no wonnim o na o man so hwe ye nso won be ya basa so betimi agya ware no wata wo so nu ba bi a o wotimi ntrase so wo be se kwakwa na nkwada ni aba ye mfafra wa enti no ebinim ye family men but omo timi to to omo niam eyi ebusia de ye bibifo to ntwene ante Paulina so mama Edwada be asanko mande Edwada ya asanko mande de odi ka ni otundum de ba sa kan wa so yokoko de na de eye bibia ye kama kakra me kan kire me nua ba ni se to bu ase bibia ya botre na yi bibia firi mu to nsem bi eye dai etugu sari ya wusika wa asemu ni e kan se wukunu Victor asemu ide na che se odo no wo ho mutimi jaya na wo mu anu wasaba na wasaje no mutimi kura kokoto se oba wo ho na wa so na kan ode ne sake kan wa aba wo ko no oba no san be pache wa wo saje no san ne tena wo tena ya so na yin san aba na nyame aso ye waso ndwiem saa na akwa na aba na abepem enne nyankopon adom asase a na eda ho a nyame adom abo esesinya asisuwe wo kire se fiende nye fikitu wo se wo kura na wo koji asase no ana wo yedai na wo dodo so na ke se ayade a abrabo no na ekoso a yedai enisa enti mema pi no mprepi no ya na bi wo ho ase de o musi pe o mabusua asemo no aya sabi ya man ya mesren se sabi ya momi ehunu ho nso nyansa kakra o se opena busua na asem by me sister nso kire se ase wono nso na baako be ma ni nua bi nso po no na asem nam so kura ama ukoto ofugu bi koma no enu okowu no yase ya woa enti de mesren se okokunu agede okokunu ya de owu ade na menya de mesren se menkasa ya no kure de menkasa ya no kure de we omo ye na ya sade omo si ya no na mom hu sade ya wo besi ni wo omo entemo no sabi onye sabi ya wo to omo ato atwene se eye omo na busua ne wo omo ya mema ni pi yete sa se ebi kura de nkomo kura ni be di kura ti ko bono ma me kura ma ne wo ye dan ya nya omo nyina na te sa ba dodo na epesa abusua line nti wunya hu sa no a na wo hokwan abefa so wo ne abusua ne be den ebetena enti bia mesere se awalija ya ne de enka media no kwasem ni nka ya timi siesie na nka ye yi a enka mfi sister nka beboa it is of my message de bra Victor se nyame adom a edwada obeba na ye bebo mpa ne asere nyame se obeba na ye di atu yi no masa awale no mu beboa elase before judge energy aba se ye nua bema Victor ohwe na osafo epe wasem emebi so akan ye panel members eti ye be pra chewo bibre se sebe ye wale abusua de wada no intensive we de ja na dawruma ayade sede e wo se ka abusua kura be kofie ho a ese ka yiri di kan judge mba twenum za ka yiri ni kan na ka abusua ne bia ba eno no yiri na omo tu akwatino no mo de ye ni ma tu abegufie ho no na de etoso miensa de ni onyi ba akoma wo mo e sabu nsa de miensa na ka wo jamo so be yakọ ha adaya mo be ama wo de ebusia na kotafie wo fa asene ani die ni kosem ni so ho na wo sa so ja no ho ti o sister wo ja no
see yes and twempena ne se no sabio obayu bi no akokwa eno de oba bia hye ne so mo amutie mu nche ne so be ma gya no sabe wale odiam no ya adwene na bayan twempena ma gya bayan twempena de obayu kwa onfa bibia ma wo ofiu nyasa kura anim na yebese nwa be ma no wote wo hwe yinti no adesrade seka wedie omma wo ban nko tafie ho ndanka obale so nya no fa wo de be ko ni makura gu baabi abusafo na ti danim me papa fie wo wo ye wisdom man wo ye nimdiefo wo ye nyansani be matuntu se yo me no kara ya pe doctor wo ko ayi satika mo krampo na wo de kobena eti mesere nkoto jogu fom to abusafo nya fifie ho na ma yiri meta fie ho ansa abronsa to aso miensa onyi ba akoma omwe kama sisa na yiri nso ne mantra na me papa ofie anti se na me yede me ha dai sisa wo de kana kuru wa dawro ma so ma ye ntie nanum asem yo turi adwada yo so de beto wo de wo hwenti yesrew se wa dawro ma ne ye nyankopon enni nkomo sa asema ye kan efa sundwe na nyame adona me adwada wo beduru a wotimi atayechi ama obeso nyambe papa tabi ko bayi ni hawo nyina ne se ebusofo ne dika ofie ho no ena ma ya obi ye ne ya na wode de se no ba de sabe ejenti adada wi jesi ya na adam parum de so basi yo sister binima no si ebusuafo mpacho matade ehemi free mama si ho efe pass ye nyina ye nsasa wa kama oba ya great for video ni bra na mfa mama si enti bi a opatade opentoma bibia wodisie tisi bedwama wani munyambe kama kaba mama si be pama ma ho ne number no 054 337 0005 054 337 0005 na no me frɛ me ba Veronica Fashions skore mampom vero ewie mechia woni kunu nimse omo ho enti na kyerɛ sɛ eno Mary Ejuada so beko na Ejuada wa ba bebo be 9 na mo Hawaii na Ejuada de be ya Sanko Monday na yehunu ai no kore no ene baabi esese ye de to na sumdwa aba o ma me de mingu awade na nso na ada adam na nu baabi ye honwunu ye wuram ne ye hwe na moa eno de yentimi nka ne bibiri bebe boa de ye be ka de ye no na onso fa sabai wa wani nko tototo nte se wo ya de adwuma me cosmetic na adwuma na usua na wo banyim wo yende ujaye mbashan mani adini yo ena yo yankwa homa so meja okwan why adwada ebeshia 05559319310548931931 first case ni second case ni abusuya unsu betimi aba na wo de wadwenkyere no ene wasembisa no abam. Hello. Mame, oye baba bie. Oja Nigeria. Asunje kanya pam fose. Ibrahim. Yo. Asimi kiaso funu mi aba no. Komati. Min kiami am Dr. Pa. Masha. Hokani no. Asu ki ma nyen kwa sempura. O kutisha some school ma. Me dia message say o say. E ma ya be manyu. Because ya ba u fete sinti ni kubuma. O sini okutesika timi. Oh, original. Ampa credit yasa. Hello. 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 Udini baby akase free. Okay, frame Yakubu. Kasa awota. Yakubu yente o. Second case na kameka mo yo. I we see and the akoya ne say. I ever said that you know, Shannon, no, Shannon Crown, no, on Pele Dima or Barrington. Yes, Havana, yes. Hello. Hello. Pachodin baby akasefri. Oyini abu ni adanse kufu. Abu yente o. So for me payment ya ofedi papa bi. Uno be dia for nyamisha mo nyeduma pa mo magana ne akantema. Yo. Oyini we dia se dem se sheda nya case kra ayire so de na me se nyame ya do mama de ne be wu ye eko obai amte o abotre na be ma se do si bi o frɛ na wo je fe die. Ye so se enya de bebre. No oyini ni omo kan sem hunu ne de na usu na de ye fro bi awa.
yen force obi anje chiro bi aso mere ye pen kure no eni etie Sompa Nkomo eti do mo nti ase do mo koto pum do mo yale nkongu obi afa na ase do free so nko no ha na me mo nye dwuma pa mo hello Pachodin baby akase free akase free ko fodia oyeko Eastern region yentiu ese me kire ma de o enko masema me kan ibi efe mi ade kwa me Frimpong amingo na asema me kire ma de o so kakra eja yetie na okun sesi abansoro mi nsano any moment up odi observe akwatra nko ade enya dia oba na kwatra no ma obi ya ndi da no ma ne ho nto no onye mi da nti except say be man ko peda ma no bu so aforo mo no mo han no mo kwatra na oba na kwatra nsana so ndie be ba nti sa dia oba kwatra no ma obi wuntem ya sema na waye ama anya bedane ne kunu fu na wo fa ko Easter no eno kwa na wanye ne yi e wo hono nke ma me no wanya bo se bebe ho a ono be ma tena na se o nye be ma na bibia na ni ordinary dia so too much and ya it me for answer we na dia aba nke ma no ye storm ye ne mo na be tena ye se ye nya abotre ko se mo de mo nya abotre kakra ma na nyina ye sta na ye share mkola yawo ya sam kakra na kanam hello Pachodin baby akase free me pacho ye say na abna akase free techimai abna techima bro no bani ene o yaso me pacho techima me tejomo yo yenti o me pacho first case na be me kase kakra fa hu yo yenti o me pacho on se obi fresh o you so say be ma no oye pa e me ma ni bebe wo wa o sika o ba fie die e be kia man so be die ma na yere ni mani age but o pia bon tin dia wo ye mani pe hu say it be ma fa no o kana fem kwa cho because I just ka wanu tum na wo kunu die wo ye pa e so na fie una wo una wo da na wo na wo kwan a e ga na fa sha edrum don ye de e fa ti ma ma ni bo so me pesa de ne pa me da se so ye da wase hello you ready baby akase free good afternoon so me abu me for techima abu techima bro no bani ene o yaso what techima Jerusalem yo yenti o second case na me kama ajun kaka the best say ni abe man say onyi ni wona adwene because abra no ne wo yere na ebo nya fe na woni ebusia bebre sa no da chen ebusia na be san so apja wo de wa hwefo yo onyi ni wona adwene na omonto pro ebusia ne boko yeah that's it hello udi baby akase free yes I'm fantastic answer very Deborah into so second case they call yo so what I say abusia ni kwa me baba pepe parke ode me kwacha na nyo sika na obi abrasa mi ye mejuma enti se kama nani an ono de abusia ede ofie mi engage bin memsa nti be ma de se to ye abusia so obi nka se na he wo but nti abusia that wata uti anyi na mbaka e bata hello abusia hosu betimi aba hello udin baby akase free me kasa free Jacob yenti o me pacho ye da wase ene dwumadi a wodi na first case no hello yeti e onka o me pacho me kasa free Jacob yo na first case no na me pesa de kadie yenti o be man ye besere no me ma se du bile de na sikaba ye nsema niam bia ya na ye no etia ma no ya na anodi situation na wo sase na woni hwe ne de na obre ne ho ase esi a wonya sika no ko do ba ne fa so
me wo wi ase ade a me chikura ne bema wo buru ma ene me so ne bia ba we bema so buru wo ba na bema wo buru wo ba pa ne ho ntoma nti se wo nua ba no no ena se ni kunu ebo ede ne fasa akwan we so a wo be ye wo de baby nti na me boa Monday wo ba mon ka bi nkyere no program manage ho sia na me ni fie nti me sere mo mumia monia se Monday wo ba be ma mo ne be ka se fi se wuntumi mo oba mpa no ho abonten de nyanya me ne boa na oba ne de ne ko police station sisi anko be kwa akodem ko se mra ne nkyere sa nti ye sere e me ma du bile bi na sika ba ye nsem a ye hwe ma na ene o mutie ne ye ni hunu kwan ya ndo be fa so na du bile bi ye sika we so ya hantan do that's say hello good afternoon abama udin baby akasa free so no baya akasa free enti so kana kana se how down mo di se mo nya ma kete dia kama ni ya bai dia na kakra na so kaka no kase be ma ni tu pa ko tia de dia bu so me samo ko de do ho ma be ma ne bo ama e ma no di de dia e ma ya kaka e ma kwatwe ti e kan o ya wani na be ma no ho fe tu ki e de ma me o tu pa fu ntia ko tu de dia e ma o so me sa o we ba ti ama yo eh madam na me so ni me se me kwa ya no de so kwa me le ba ti ta e wona wo ti o de kwa abote nra e ba ya che so te ama de hu ibi nya botre wo tu hu ma me kakra o di card to papa ya ma na ndi so ya jma lo ke sani bi jo be ya no o me se nya bo na di ta ba na en kan kwa ni so te mai de ma me ahun ti na so no mo kasa ko so ri pe de din na ye no so ne ma so enya de din na wa de so ma mo na de ma ni sa pe dia o te si hello mi radi baby akasa free afternoon. Yes, I can put my yo, yentio. I'm Yabo. It's our dear back. Which is Yabo Terra. Like earlier on, and Yadia, you are away with you. But then I'm not to try and then room the family house when they cannot go and have nice in house. If you only the channel the meantime and about Salano. So that later on, that's what the woman back on the do for national thing. Or could see a new one and for the woman to that particular. And this idea to go and start with family from that this woman that many other. They do things I'm sure we'll talk it like that. That's hello. Pachodin baby akasa free. Me pacho me kasa free swingan. Me pacho on se oba no kasa no. O kan se be ma na ya bisia. Sisi a me chuo sisi na me ko screen na me wo ye. Nti me wo ye na me bere pa me pa be ma bere pa sista. Adwuma me ku ria se no. Sista me ka kire wo bi su. Nti sa no se me ba no wale o. Na me ba wo ba ne me ba nkan a. Na ka na busia se ebesa edu mebi a emema ma na yebre ni ma bire papa me yakola ma bire nti se me ba no ware na se bi ni ba ni sifie na wode me betena mu a na wo ye yire a na te se wo se me ma me nka ho obetimi ayi apebi ama na se oni o mo kwatena fie ni bire me ya single parents o na nyaboafo ebata yebre se endi enokre debi ameka se wokowo ne yeka wa wo den na yesi wa wo bema fansa guti because ene mayiwa na o maba no oba ono ode na agenda obepre akọ agire oba na dwene mu ewo ho se bema no no so free baabi ene ba ene no so nkire se eseme ne mase nyina betre fie baako enti wo ba no obepe baabi ama wo besra yen afan na se wo ne ye betra de maame emwa eno de enokre de Sompa Nkomo asi yes sorry ame ya domo a Ochinebesha production line no neguso no 0242 056 978 0541 1262 126626 asembia wa
fa bɛda yɛ onyame nti yɛbɛka na